Tukaj je zelo lepo. Ja. Kaj je ta zvok? Odkud prihaja? Mislim, da prihaja iz cerkve. Pojdimo pogledat. Ja. Kaj je ta zvok? Odkud prihaja ta zvok? Mislim, da prihaja iz nakita. Wow, ta prstan je ful lep. Bodi previdna, ne vemo, kaj je to. Pusti ti. Te moje. Previdno. Kaj se je zgodilo z nama? Kako ji bomo pomagali? Živjo, pomagala mi bom. To je odgovor. Olej, moramo ji vzeti nakit. Tukaj je. Kaj ne naredimo? Ti jo zamotli, mi da bomo skočila na njo.